Sve počinje od ideje. Da bi ideja počela da živi, potrebno joj je pridružiti energiju. Naša ideja je da savladavanjem svih izazova modernog doba doprinesemo održivoj energetskoj budućnosti. Put od ideje do realizacije je dug, neizvjestan, prepun izazova. Ali imali smo dovoljno snage da na njih odgovorimo. Prateći viziju, na svom putu otišli smo dalje nego što smo u početku vjerovali da možemo. Otvorenog uma, prihvatali smo inovacije u razvoju tehnologija. Duboko poštujući prirodne resurse. Proširili se izvan granica ustaljenog, komfortnog načina poslovanja. Ovakav put tražio je posvećene i odgovorne ljude, savladavanje vještina, povjerenje i balans. Sa iskustvom koje smo stekli, radujemo se novim izazovima. Spojeni ideja i energija za ispunjen život. Elmos Group. Put do